Dobro večer, dobrodošli u novi video. Obavezno se pretplatite ili stisnite subscribe. Lajkajte naš video. Večeras vam govorimo u videu kako ćemo ugraditi prednju hidrauliku na maloga Fergusona IMT-a 533. Ovo je ram od Pannonije, znači. Ovo će nam biti za poluge koje će se dizati i spuštati. Ovo je normalno treća točka gdje će se kvačiti i tu će doći klip. Vidjet ćemo sad kako. Znači dole smo stavili dva U profila i ploču na 4 šarafa. Znači, gledali smo da se može ova hauba otvarati, vidite. Tako, da se može izvaditi akumulator i sve. Ovo je sad samo ovako pripasano da vidimo kako će to izgledati. Znači to nije dovršeno, bit će video kad bude završen. Prednji cilindar ćemo spojiti na kipu, znači. Njega ćemo spojiti na kipu i to će nam služiti samo za nositi sjeno. Znači da nosimo 3 bale s njime kad skupljamo sjeno, onda s njime ćemo na vrpu samo prinašati. Evo, malo da vidite kako to izgleda sad na početku, a kako će izgledati na kraju. Znači već sam tu nešto malo dole zavario, ali to ću vam možda pokazati u drugom videu. Već je noć i ne da mi se više delati, pa sam malo evo odlučio da vam snimim šta se radi i s čim se zabavljamo. Ne znam hoće ovo nositi ili ću morati tu još nešto raditi dole da mi drži. Ne znam, bojim se da ne pukne, šta ja znam šta se može desiti. Komentirajte. Još jednom velim subscribe-ajte se, pretplatite se, ništa vas ne košta. Lajkajte, šerajte i tako. Lijep pozdrav do sljedećeg puta.